За стэд энэ тоглоом бол Five Nights at Freddy's гэдэг тоглоом. За тэгээд та бүхэн бүгдээрээ мэдэх байх. Тэгээд Luxby Gamer гэдэг сувг маань нөгөө стрим дээр копирайт авсан байгаа. Тэгээд копирайт арилга хүртэл энэ сувг дээр бичлэг оруулах болно. За тэгээд ямар шүү тоглоом байдгийг хамтдаа үзцгээе. Ямар шүү тоглоом бол та энэ одоо амар энэ одоо ёо fuck. За тэр ч яг шууд бичлэг рүү орцгоё. Wap. Freddy Fazbear's Pizza гэнэ үү? 12 цаг. Wap. Оо. What the fuck man. Ой. What the fuck? Энэ нийтнэр одоо тэр баагаар нь лав Freddy байх тий. What the fuck? Ой чи ямар ёо би аим шиг тоглоом тоглолтгүй ёо fuck no. Sorry off. What the fuck? So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's За би энэ бичлэг заяа. Luxby Gamer гэдэг сувг дээр энэ бичлэгийг оруулж инье. За тэгээд what the fuck энэ одоо ямар гачин game би яг шин зүйлг байгаа what the fuck what the blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit clunky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. There is some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They off during the day too. But then there was the bite of 87. За одоогоор л асуудал байхгүй. It's amazing to me my body can live without the frontal lobe, you know. Now concerning your safety, the only real risk to you Би as a зүгээр night л нэг watchman here, if any, is the fact that зүгээр these л нэг characters гачин тоглоос өөр юм тоглоом өөр тоглоом тоглолт what the fuck. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without a costume. Now, since Дандаа the rules хүмүүс here намайг at Freddy Fazbear's Pizza, хэлдэг. they'll probably What the try to fuck? Нэг нь алга болцоо. forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's Энд явж штэ. Now that wouldn't be so bad Энэ if чи юм гэдэг лээ. these cells weren't filled with crossbeams, wires, Азаа. animatronic devices, Би especially around the facial нэрийг area. хаагаад. So you can imagine how having your За. Энэ чи бооны гэдэг юм. Тэгээд тэр шарыг нь болохоор Chica гэдэг юм тий. Тэгээд энэ дотор болохоор Foxy байна. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Бооны алга болчлоо. Бооны алга болцоо. Оо Chica. Дүрмцэг. Яна. Fuck. Итүүлж яг яа гэдэг юм бэ? Fuck. Тамцэг. Жаганцэг болж ялдаг гэдэг тоглож байна. Fuck.
Foxy. Жүн хаалгаа. Йоо. Оо 6 цаг. Йоо. Ямар аим тоглоом. What the fuck? Би бүр аим шиг тоглоом. 2 дахь шүн гинү. На 2 дахь шүн. 2 дахь шүн. Shit. 2 дахь шүн нэ юу хаа. Fuck ямар аим тоглоом бэ. What the fuck? Тэс нэг ямарч биш вэ л таа. Надад бол аим л байх та. Кэмерээс what the fuck? Чика эндэж. Чика дахиад төлөвчлөө. Chicken a lot more active in the dark though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door light. There are blind spots. Bonnie энэ what the fuck man? Blind spot has to be Хоёр дахь шүн бүр аимч юм биш дээ what the fuck? No, ямар ч зүйл юм бэ? Not that you would be in any danger. Oh, Bonnie. Shit. What the Wow, what the fuck, man? What the Oh, shut up. Oh no. What the Yo, what the Энэ тогловч ямар амар зөрчилтэй. Тас бэл. Тас би юу тоглоо боллоо. Амар тоглоо би тоглох боллоо жижиг.